Usembun Menteri Rambak Kajelau bak senyo balang dhar upadipet ya ketrat penroisor habakran cila pathai kubor mentakan ditarik gulu ber ulang bak sarkar kan penkerja bayi kilai spak sapu atli kilong ye ki basa tamyo maulong gomba kalong menta ubadhar ulang bak sarkar klabu por hadok spotter ya yang baki HPC ken ai kejuba bahla kejing terwa ban penkerja kilai spak sapu atli ki yang syakajaka municipal board balhadian balayo juba dakaliang ke sarkar kasle ke kam Nama itu mungkin mau ke exact date before election, lalu tiba kisah ini, sama tu for election. Imat for election tinggi ya bun kami berok, dan cakap lagi, gila pampor imat kumbalai mana berok, aku kalau mbak soft berkabala. Temenin ngala song meeting ada level of this my level, beda betul empat department. Gila pampor slime naik, gila arah min slime naik kelas enam pala. Gila tahu mesti ini sih bagi reply no ini soal seperti itu apa nata dengan sekali apa kamu ingin apa sekali reply soal seperti itu apa nata kayak reply ini sekali if necessary pesan perkeluaran kan bala pesan perkeluaran bala ada ke polong pendem no tu kumni bagi na tu por election tentang mah election but on the first day I assume office na ko ni kan itu meaning lah tahu sisi please reply kalau jumpa blueprint bingin lah IP what is your opinion mari reply tu Salman ke high level committee untuk sekon mereka jadi penting lah harus kami discuss kamu susun bafio akan jumpa dan konsultan committee jangka high level committee Martin piga ngira di gue berka ke kut stepin nak tak kadau lah ada file call kita bikin reply dong nantang sekon ini discuss jalan ke fast phase in pedbed saya ni kita kan dia iki nata mo government discuss what are the best thing you do that ngimi jaka ban long wakan tu we have to come with a good project mula ada gupta kaji muda kadang kadang jumpa apa illegal settlement ya kita ngim pension ngim yakan syakat kepada 342 families we will go ahead with that ya illegal will just get it from level of things okay kamu ke bos tapi ati illegal teh illegal kuno ni kira illegal ini kan ibadah ini kan sih simple is that kalau sudah before ten apa cuma apa juga pertama urban kan kuno mendingan angkot meeting ini mari assume ku new urban minister mending lah show dekat ku belum project lah yang ya saya tadi don dikatukan ni guru project badang standstill nalor binga ayo apa man pagi ni ke involve lang berki other line department like PhD ke harap kerja di post like yang sebut kan te ketunga namu mara de sing sekot beng ni kan bagi department kin sim kiano kan ni sedang pro and the rest of project is event smoothly kan ini smart city project lah mau jadi don bala mau beli don satu project don bala terkam 4% don bala 5% don bala 4% don bala ayuro different project different process kita main jangka ni mau yo like ukra to yo puluh untuk bala sana mat ini don multi project it's in good progress yet to start smart dulu only but yet to start the rest is under progress mak itu gila ayuman makan mau ki nak pernah in general kejo na boni project mau bikin project number 1 kala ya ke bar persen ya number 2 kat kota teter tambah kat belum kita bilang under progress within time limit anda lampat kun ke formula pernah bikin slow bikin smart yes the time of completion is left and only then we can take profit hadu mata is still within time limit kat no makan saya jakul approximately but Tadu mutang lay aspect na so na government of India, some government.